izvodite vi, ha? Jeste li potpuno stišli s uma? Marta, Što Marta? Što je? Jeste se sve urotile protiv mene? To je neka nova igra, hm? kao prvo, ja ne igram nikakve tvoje igre. Kao drugo, nema mi, vi, oni. Joj, daj, molim te. Marta, ja ne spletkarim niti manipuliram ljude kako bi došla do onoga što želim. Sve što radim, radim sama. A, sveta Olga. Sama protiv svih. Rugaj se ti koliko hoćeš. Nije tebe briga ni za što. Pa zapravo ne. Nije me briga za ono što ti misliš. A, je li ti možda gušt? Je li ovo konačno tvoja pobjeda? Uživaj, draga, dok još možeš. Znaš što me fascinira? Stvarno mi nije jasno kako je moguće da nakon svih tvojih uplitanja u tuđe živote ti još imaš obraza doći ovdje i pravi se da si žrtva.